abiciriza okushabwa okuhwera bagenzi babo nubaba bari omu kutambura omuhanda gw'omusharaba okwayebemberwa omuhwezi wa bwana mukuru aha bwa Kyamuhunga Parish Reverend Father Robert Nsinga okwayetabwamu abiciriza nyamwingi. Abine ennaku, abine obujune, abari kwangwa ngu tubakwatire aha musharaba tubokorrereho bahurre bagira amasiko n'okwikiriza omu kutambura kwitu kw'erizooba ahabwa ekicweka ekyo kya kataano nimpurra nyenda nkwatire hoha. Harimu bingi iteka abantu bamutosha ebi turikurabamu obundi tukabamu amaani konka k'okutambuza omusharaba ogu wahurira n'ebyegyese ebi ogarukamu amaani kingi twabikiriza omusharaba guturemire ogutuura hansi konka kandi ebirungi biri nkahi biri omu maisho. Okutambuza omusharaba kwatandikira aha parishi ya Kyamuhunga kandi kwahenderera aha rushozi Karuvariyo Kyamabare omuri Kyamuhunga. Waza omunju wenka, waza aha murimo wenka, Veronica yabura wakubasa kuragaza aha misho. Ahabwa enaku, ahabwa obutarebagye, ogwe nitutiina. Tweshabire ahabwa ekicweka eki ngu buzimazima. Nyujuko ogwo omuntu buzimazima ori kwenda ngu musiimura aha misho obundi akahweza. Bamwe mu biciriza batambuza omusharaba basiima Ruhanga. Akatufeera aha rwa kataano nitwe twine kuguma tweshengereza tukabasa kutunga obusinge tukataha omu bukama bwa Ruhanga twine okushemerwa. Omugani makuru abiciriza bashabwa okwetantara okucwera n'emanja hamwe n'okutwara ebiragiro omu ngaro obu baba nibatambuza omusharaba omuri Kamwenje. Ebyagambwa bwana mukuru wa Kamwenje Catholic Parish Reverend Father James Sabakaki. Nkoku nahimba omusalaba naitwa abantu twine emisalaba nyingi, oburwaire, okufeerwa, okusaasa n'obulemu obutukusanga munsi yoona. Baitu natusaba okuhimba emisalaba egi n'engonzi n'okwikiriza n'okugumisiriza kugira ngu nsase na Yesu kugira ngu erizooba nabarimu nashashanira katufuna byetu atwashara mu kutambura nawe kushana nawe omu kishane kyarimu ez'eshara. Bamwe abakristo abutwagambaho nabo bayereka enshonga habwenki bayejumbira omu kireki. Banje nimbashaba kugira nti bashemerere kwejumbira shaba Mukama wetu Yesu Kristo yatuferiire aha musharaba. Nyewe kinkwega omuhanda gw'omusharaba ogu nokizibwamu mu kutambura ogu ohurira wayera wasaasibwa aha mutima ebyo noreeba byatereera. Good Friday nikimanyisa ki ego Yesu Kristo nabonabona nahimba omusalaba nabamuhangiriza nabamucwera omusango. Ebyo bikiri aho abakristayo b'obureberezi bwa East Rwenzori Diocese nabo bayetaba omu kutambura omuhanda gw'omusharaba ogwayebemberwa Reverend Moses Dakitari orusabudiini w'obureberezi obu. Ekyeki mukikwate kandi twaza kukasha ya mwenda nituza kuba nitu making sure ngu twantuhendere ekisasaize eki ahabwo kuba na Mukama witu Yesu ahashaha nke ya mwenda niho mwisyo gwamurugiremu akabarwa nkofiri hakabaho mwirima mwingi abantu bingi bahunga ahabwo mwirimo gwabireho n'omuyago gwabireho. Oguyahiga biciriza obutareba mu kutambura konka bitu bongere becumintirize aha nshobi zabo begaruze busya. Guza ekiro ky'erizooba nitwetenga abantu kugira obuteeka. Abantu bagira obuteeka n'obu turabe turubate na Yesu tutari kuhondana kandi twaba turiyo niturubata na Yesu tutarubata nawe konka
konka kureba abari kwebembera abandi umuco kwegura umusharaba uko bari kuterwa enkoni uko bahekera umusharaba mihango konka mwenu tushane nawe kandi eri n'izobe turi kwijuka Yesu wayekorera umusharaba bariyo nibamubona bonesa bariyo nibamutera nibagira ngo abambwe akabaroho n'enkozi bamusharaba konka bo bagira ngo bariya babarekure Yesu we bagira ngo abambwe. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi na Anthony Atwine.